Ndabashuje mwese abakurikira Isezerano TV. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, turabakunda cyane. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku bibera ku burasirazuba bwa Kongo, mu mujyi wa Goma, aho inyeshyamba za M23 zafashe, zimaranye ukwezi zifashe. Biri kuvugwa kuko inyeshyamba za M23 zagerageze gushimuta abarwayi bari barwaye mu bitaro bagera ku 180 cyangwa 190 gutyo, niko bari kubivugaho, bavuga kuko abo bantu bari kubashimuta bakaburirwa irengero. Rero biri kuvuga kuko umuryango w'abibumbye umaze gutabaza amahanga, uvuga kuko inyeshyamba za M23 ziri gukora ibyaha by'intambara, aho ziri gushimuta abantu zarangiza zikabakoresha zikabajyana bakaburirwa irengero. Bavuze kuko hari gutwarwa abana b'abasore, abakobwa ndetse n'abagore barwariye mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Goma, aho abo bantu bari kuburirwa irengero. Ariko hari abantu bari bari kubivuga neza hano ku mbuga nkoranyambaga, bari kuvuga kuko M23 itashimuse abo bantu, ahubwo yakoze icyo bita screening. Ariko abo bantu nanone bavuga ngo bese imba barakorewe screening, M23 iri kuvuga ko yaba yarabashyize hehe, baba barahagana he, ku buryo abo bantu bashobora kuboneka bakabubaka, nimba bararwaye ari abarwayi bakize bagashyikirizwa amategeko, cyangwa bagarekurwa bagataha bagasubira mu rugo iwabo. Kuko mu mategeko y'intambara, iyo umuntu arwaye, umufashe arwaye cyangwa yakomeretse, ugomba kubanza ukamuvuza, ibindi bintu byose ukabimubaza nyuma y'uko umaze kumuvuza. Rero icyo ni igikorwa ingabo za MONUSCO cyangwa umuryango w'abibumbye utabanye neza na Monique, itabanye neza na M23 hariya muri Goma, barimo batangaza bavuga kuko M23 iri gukora amakosa akomeye yo gushimuta abarwayi kwa muganga. Ya ni makuru tubafitiye, ni amakuru ari kuvugwa muri Uvira, aho murabizi neza kuko inyeshyamba za M23 zamaze gufata umujyi wa Bukavu ndetse zigafata na Kamanyora, aho biri kuvugwa kuko ingabo za M23 ziri kuzamuka zerekera Uvira, ariko zigahura n'urukuta rukomeye rw'ingabo z'abarundi n'abawazarendo n'imitwe ihurikiye mu rufatanye rw'imitwe irwanya ingabo za M23. Aho ngaho bagakoraho rwose, bakaba ari urutare rukomeye, bikaba byananiranye kuko bakura bariya barundi hariya muri Uvira. Rero ikindi kiri kuvugwa nuko abawazarendo ejo bamanutse bagatera mu mujyi wa Bukavu, aho babashije kugaragara amashusho, twabonye amashusho bari kugaragara aho ngaho mu mujyi wa Bukavu, aho habashije gupfa abantu 2, aho bateye bombe kuri televiziyo ya Kongo hagapfa abantu 2. Biri kuvuga kuko abo bantu bishe abasirikare ba M23 benshi, ndetse benshi cyane, aho babwiye abaturage ngo ntabwo bakwiye kubahunga, ahubwo bagomba kuguma mu ngo zabo. Aho ejo umujyi wa Bukavu weraga nta n'inyoni iri gutamba mu mujyi wa Bukavu. Ariko nanone ayo makuru yabeshujwe na M23 ivuga kuko abantu baje bagatera mu mujyi wa Bukavu babishe bose, nta n'umwe wasubiyeyo. Ariko nanone bakavuga kuko ababibonye, amakuru dufite duhabwa n'abantu bari Bukavu, batubwiye kuko ingabo za FARDC aribo wazarendo bamanutse bakinjira mu mujyi wa Bukavu, aho bagerageje kwica, aho bamaze bishe abasirikare ba mutwe wa inyeshyamba za M23, bakabica cyane kubera kuko ngo bari baje bisize insenda, nimba ari insenda nimba ari imiti, ngo bari babarasaze, barasa amasasu akagira gute agatsimbuka. Ibyo niko bari kuvuga. Ariko ingabo za M23 zabishuje amakuru, zivuga ko abantu baje mu mujyi wa Bukavu bose bishwe, ariko nanone wazarendo nayo n'ihuriro ry'ingabo za Kongo n'abayifasha
bakavuga kuko babashije kwica abarwanyi benshi b'umutwe wa M23. Inshuti bakunzi ba Isezerano TV, aho ngaho niko byagenze muri Bukavu. Rero twongere dukubitire mu Minembwe, mu mutwe wa Twirwaneho wari ushinzwe kurwanira Abanyamulenge, wari ushinzwe kurinda abaturage b'Abanyamulenge. Uyu mutwe uherutse gutangaza kuko wifuje na M23. Uyu mutwe umerewe nabi mu Minembwe, aho ukomeze kwicwa urusorongo, aho bamwe mu bayobozi bawo bibasiwe, ndetse nyuma y'urupfu rwa Colonel Makanika ejo bundi nanone hakaba haraturitse igisasu kigaturikira mu nkambi, aho uwari uyoboye witwa Sematama ngo yabashije gukomereka ku kaguru, abandi bakoloneli babiri bakasiga ubuzima. Ejo nanone aho bita ku biraro bibiri hakaba haraguye umuyobozi w'umutwe wari ushinzwe operasiyo w'uwo mutwe wa Twirwaneho. Aho ayo makuru ari kwemezwa n'abaturage bo mu Minembwe, bavuga yuko ibirindiro bya Twirwaneho byari biri mu Minembwe byabashije gusenwa byose bigakurwaho. Aho ngaho hakavuga kuko hari n'abaturage b'inzirakarengane babirenganiyemo muri ibyo bitero, kuko banyuze mu marembo yose mu Minembwe. Abaturage niko bari kuvuga, niyo makuru dufite yizewe, kubera kuko hari abaturage twagerageje kuganira nabo, batubwira kuko abo barwanyi b'Abarundi Wazalendo babashije kwinjira mu marembo yose yo mu Minembwe, aho babashije kwica bamwe mu barwanyi ba Twirwaneho ndetse n'abaturage bakabirenganiramo, hakaba inzirakarengane zabirenganiyemo kubera ayo masasu yahabereye. Ubwo nabwo hakaba haraguye uwari ushinzwe ibikorwa bya operasiyo muri izo ngabo za M23 zari Twirwaneho zahindutse M23. Aho ngaho hakaba havugwa kuko ubwo baraswaga, inyeshyamba za M23 zitigeze zitabara M23 Twirwaneho, babirebeye bagapfa, bakicwa, bagashira. Amakuru dukesha Okapi, radiyo ishamikiye ku muryango w'abibumbye, ivuga kuko abo baturage barwanyi ba Twirwaneho, twavuga ko ari n'ubundi bari abaturage kuko birwanagaho, barwaniraga uburenganzira bwabo, barindaga inka zabo. Ntabwo bari umutwe wa politike, ntabwo bari umutwe wivanga mu ntambara, kuko ntabwo bateraga leta. Rero uyu munsi bamaze gutangaza kuko bifatanyije na M23, ibitero bikaba byabibasiye cyane, kugira ngo bativanga, batahuza amaboko, bamara guhuza amaboko bakayogira imbaraga bakabakura muri Uvira. Ubwo rero nicyo kintu bahise bakora cyo kubatandukanya. Ubwo abapfuye muri Twirwaneho bihangane, Imana ibaha ibiruhuko bidashira, ariko birababaje cyane kuko harimo akarengane. Intambara zo muri Kongo ntabwo ngiye numva kuko icyazimara ari aya masasu ari kuvuga, ahubwo ngiye igihe cyose murabivuga, bakwiye kujya ku meza y'ibiganiro, akaba ariho baganirira. Yego, ikindi ntabura kuvuga nuko abantu muri kwishimira kuko M23 yapfushije abantu benshi, abantu muri kwishimira kuko abakongomani ziriya ntambara ziri kuba muri Kongo, abari kuvuga ngo, ndi kubona bavuga ngo Uvira ngo ahubwo yatinze gufatwa. Mumenye kuko mwabantu mwe, ibintu ntabwo ari byiza turi kwifuriza abaturanyi bacu. Abantu turi kubyina kuko abakongomani bari gupfa, abantu turi kubyina kuko Uvira yafatwa. Murabizi kuko ahantu hari gufatwa hari kugwa abantu benshi, hari amaraso ya bene wacu ari kumeneka, kuko abakongomani ni bene wacu. Banyarwanda, nimwongere mugire umutima wa kimuntu, mubabazwe nuko abakongomani bari guterwa, kuko ndi kubona abantu muri kugenda mubyina mukavuga ngo Uvira barifashwe, ariko
dukwiye gusengera abanyekongo aho kugira ngo tubyinire kuko abanyekongo bari gupfa. Bariya ni abavandimwe bacu, mwabarundi mwe, mwabanyarwanda mwe, mwabantu mushyigikiye M23, mwabantu mushyigikiye FARDC. Ntabwo urupfu ntabwo ari ikintu cyo kubyinira, ntabwo umuntu buriya ntabwo aba akwiye kugira ngo apfe gutyo. Rero biriya biri kuba n'abanyekongo bari kwica abanyekongo, ndetse byarenze kujyamo abo banyekongo bizamo n'abarundi. Ni abantu turi kwicana ku ntambara z'ubusa kandi ba bosi bigaramiye, ariko twebwe abana bacu bari gupfa umunsi ku wundi. Rero nayo makuru nari mfite, ariko ntabwo nagenda ntavuze ku bantu 69 bari kuvuga ko bishwe b'abarwanyi ba M23. Ariko ngiye amakuru yizewe mfite nahawe n'umuntu uri Buvira, ari kuvuga kuko hari abantu 45 bapfuye bishwe n'ingabo z'abarundi na FARDC ndetse na Wazalendo, bari abatasi ba M23 aho babishe, ariko bakavuga ko bose hamwe abamaze kwicwa ari 69. Rero Imana yo mu ijuru bahe umugisha, turabakunda cyane, turakomeza tubakurikiranira amakuru, turongera tusubire mu kanya. U Rwanda rurakarama, harakabaho u Rwanda rurakarama, kandi Imana ihe umugisha u Rwanda. Turabakunda cyane.